Kai ka bau blay ubo ay ka donut janga ay ka ni ka meet janga ni ka sngi ka long ken halor ka way ka topic lani ka way ka title lani ka kerteng ya ka bau blay ubo ay ka donut bagata ka bangalabu kerteng ya ka jingalap ka janga ka long kata ka Bethsaida generation lani ka pateng benriu ka bangiyo I ay ka ni ka sngi kom kita kinong Bethsaida ya ka bangalapin syong nong rim na ka ni ka linong ka pra haga gospel jong Marcos ka dekat ka ba arpuar kani kani ka jingja ki para bat ki hinman ka balesil ada pipuli ka tin ka joblay bon na preng jonging itip kani ka kamba ka ba jisu ule min hau boton haga daga shnong ka bala tip kerteng kom ka daga Bethsaida but haga ka don haga ni ka shnong uway ubriu ubala tip ya ka ta ka jinglong but ya ka jingpang ka ba udon ba ka daga long ka jingmatla hagi kmat ka jong but om tanggata haba uniu brio lawalam ya show Jisu ka Bible ke yetu yengi bade awu Jisu ula kner badula kta uniu brio uyo ye ga jingpan kia para benget kiba ihit ke jonga ngamtip kai ka blay udaman kren ngamtip yano ublay un kren limba gani ka tin ka jong ublay hagani ka met jong gani ka sngi ya ka bangala ai kerteng kata ka Bethsaida generation ka pateng benriu jongi ka balong tekom kita kinong Bethsaida kiba ka por ka bau Jisu em arajar snem menshua para benget kiba ihit kani ka dei ka benta ka bau blay ubu aga donut ngan puli ye ga dekat ka ba arpuar bat ye ga dekat ka ba arpulai ka balong ki lightly ki jing shisha ke ba blai udon ban kren lingba ka ne ga dekat arpuar hado arpun riu ka beningkong ka long ne ga dekat ka ba arpuar ki lawan ru shabet saida ti ki lawalam hau ya uba matla bat ki la ya kerpat yu ban kta yu kada khot ka ba arpulai tang shitengan puli ti haba ulabat ka bamot ujisu ulabat yauta ubamatla nagakti ulaya lamno yu shabar jong kata gashnong para bat ki hinmen ke jonga ki para benget ki ba hin kai kini kada khot ka ba arpuar bat ka ba arpulai kai bat balai banga ong banga penyesriem ya kini ka pateng benriu jongi kom kata ka pateng benriu ka balong kinong Bethsaida para benget kiba ngin yoi hagani ged khot ka ba arpuar bat arpulai bat terngin sapuli ya gini ged khot baro pada ged khot ka ba arpuar ngin yoi ya ko ga jinglong jongu Jisu shumot dor bangingi donlang hangta haga shnong Bethsaida pada baki briu kitip bau Jisuan daki shnong daki bongut habaki bot ki wanlam ya ki bapang bat kerpang hagani ga janmien la ongken balawan lam yo wayu briu uba don ya ga jingmatla nado ka kpo jang ka kmi baga Bible kam shimla yetu ka ei ka kerteng jang unio briu baga Bible kam shimla batai ba Marcos shimla batai manuken utau briu henrei la shietu ya ka ei ka balaja namar ka kham kordor ka kubor ka ba utrai ule ban ya ka ba ka kerteng ka jang unio briu ki parabat ki hinmen ka dekat ka ba arpuar ngiyo iya ka jinglong ka jong Jisu baga ka jinglong ka long haba ubriu ki walam yung ni ubamatla laong ba uniken ukner ya laga jong gakti kaniken ka di ka jinglong ka baga dekat ka ba arpuar ka yato yengi haba ki lawalam yung ni ubamatla o Jisu o la shem but o la padiang ya o kata ka di ka jinglong ka jong o Jisu o le hado ka ni ka kelipman lada mga bat mapi ngi wan sya o kombangi ngi long ngi yo I haga gospel o Lucas kat kandai ka lanong ka dekat ka ba shipo o ong ya gini ka kentien ba o kun jong o brio o wan sya gini ka bertay ya ka ban wat ken ya kita ka bala jano nang ta ong ka gospel o Lucas kat san ka lanong arpo gedekat habang idang long layatu yaga parshi syapang ukun sarong auria ukpa udang yang naga jaga ga jong u habau yo I yalau jong ukun umpat yo I yalau jong ukpa ka Bible ke yatu yengi bau ni ukpa ula mare lagi kti daga ba pliar lani ba pliet ya lagi jong kti
ya kaban kedop ya lau jong ukun kan ni kadi ke jinglong ka jong utrai jong ngabat jong pi ubahadu kani kamid ukot ya ngabat ya pi compare ladingi don ya ka spa compare ngim don buram compare ngim don kanu ka jingem ublay jongi ompet kerdan bagi ken mau kumno bau blay uong yo sol hagada ga por bau dang dan Samuel ko Samuel le yeto yo sol banganga pej yo brio ya ga donod ken badi ga ni ka jinglong ko ki para bat ki henmen ga jonga compare ka jingem jong pi ka long kumno compare pilale ayu menen compare pilale ayu men shamsnem compare pilale ka pop ka kom gano kaba pi pinot ban ong hakmat oblay and I try ong nga pedyang ye pi komba ngangalong ban ngam yo iti hang ni ban ngim yo I ha ka Bible haba oblay u Jesu obawan ra ye kibril kali jingkali shibon obang ni obril uday way uwan nang no udon kam ayu ni tip ye ka jinglong jango try ba yo I ye ka donut ka jango bril au brio udon kam ya u mereka aiken kani kata Bethsaida generation para bangay kibain kani kadi gaway kabangiyo ihang ni kasnong Bethsaida kalong kaway ni kasnong kiba paunam bahag lagi snem kiba u Jisu dang imbalay laingon nagi senran jong u kiday nakani kasnong u Philip u Andrew banu Petros katuga kamba kaba baroki gospel ngiyoi balabsa yaki saw hajar labsa yaki san hajar dagi santeligi puhu badagi arteligi dokha baga dairu kab snong kaba mnget iyo blay dai kani ken habau trai ula kner laga jonggakti henry kadiga pateng benriu kaba kentaj bat kaba pen nau trai ken baga diga snong kabam ngej yung nong panim ki para bangej kibain kani kadiga jog kabam ngabat mapi dalaga jong ki kmat kat kandai snem menshua ngajukan mau habang ngapet ye kadaga website Shalom Revival kabagatu kan narrator lani kita ki nongwat jingtim ki ong ye kadaga kintin dagatin parengan bu kombakaong as an honest researcher I cannot deny we cannot deny ngimlaban len ya ka presence ka jong oblay bau ya hapneng ki balang ngila witness talaga jong ki kman haka snong shalong ka jongi ki balang ka jongi ngila yoi talaga jong ki kman ya ki kamba ka jong utray still kakandai snem galayan ngilong kumcho kamday mo kum kaniga pateng benriu apo Bethsaida kamday mo kum ka snong apo Bethsaida kila yoi yaki kamba ke jong utray but the impossible turn to be possible kita ki bamla banlong ki urlong hakmat utray henry kim kongu yu Jisu lani kim pedyang walau Jisu yang ban kenir banamar kata gadau ke dekat kabar pulai ti habakil ulabat yu nakakti utawa matla ulay alam no yaki syaba jong kata gisnong syumudur baudan hangni utawa matla habalawalam yu Jisu kini brio kalawalam yu akmat jong utray bat kensan utray uni matla yoi tip nama matla kadum ulay sngaw don babat nagakti ka jong u syumudur uyalam no syabar jong kani gisnong light kra Pitrai ka ai ka bancha ka Bible kong hang ni kam ya tu bau ni u brio u question yo Jisu men yalam yang asai u klemong kom ta ka dei ka ta ken ka problem jong ka jok ka bangingim ngi bon balan ke jengkeli yo blay balai trai ka jakum ni balai trai ngalong kum ni Ublay uwat ya kapateng benriu kabong I will trust him no matter what the cost kamajakat bagaja kamalong jis babalong pilong mo kumta gani gambid wala daga jaka ay ka jingem jonga ngan shanya yo try ko ki parlok samla ki jonga hapadeng jong ka jing do kam hapadeng jong ka jing do jing kermen syai ka laway ka jong pi nuot manong habau try ubat na ti jong pi no question us pinuot manong ya ka kintin
Paul wang hai ke shiti ke baar siu Timothy wei ar kadar ngalai itu yautai ngasha ye gini ke jing sha baro I endure suffering balai ngalai itu yau nong penem ban ngatib bau nom penlerah ye nga ngapet ye ke tien ke jong blai haga kitab Genesis kalenong ke bar puar ngaken mau yo Abraham udan tang yo weu khon pakai simpor dekin yo po prabu snem baun yo lo jong khon padu blai wang ko Abraham adon kam yo tu khon ban kenyan no second thought ngam don da ka wei pat bangan keli jing keli yo blai ya khon ngan lek ublay utib nagabenta jonga ngadon ukho nu baar snem nyau benai para bangay kibi shumot nga perkad ba ublay no hap kanian no ya lahu jogu kon pitaray ngam keli jing keli nga perkad hikichat ki jong Abraham bawang try ngan buat bet yami jagat baca longkat balong ngan buat yami para bat wi iet ke chong ngau trai kan ni kan ke dekat ke baar bat ar bat ar pulai banga ong ye ka kan ni ke bedside generation kan ni ke jok ke bab ngitang shumat ye ke jing ngibon ke jing keli yo blai bat ni pet no ngai kan mau ye ke wi ke jing ye thu khana ke banga yo ban puli ye ke wi ke kon balong ha ka ke jing ye thu khana ke dan ke wi ke brio kam don ye lagi khun kikti bat ha bakala duai Ayam pada kata ke jing duai ke jongka kong ablay jonga kalong mo ka babakla yang abangan pan nami yagi kun nabanga ken mau ya ka hagar kala yam akmat jong mi kala demba kala ongko kenrat to ai si ya ga yo kun badai hangta ko kenrat ka bangaru ngangek ba memenai long bakala yo ya ga jing posnil pada kata gejing posni ublay ulekerku yaga singkai ga jongka bakala jaken habagi snem kala nang ya kala yo yelo jong ukun barola ya ukun ar bat lai snem ka gerta parhadien kattu kat ni por long bagata gejing itu kana ke itu bau ni ukun ula yo yaga wi gejing shitom bagata gejing shitom kala ja hakikmat bat ula matla no balong kala ya ke snem kat riu kat nyo snem hadien kata gejing ja balong kala donru ye kiwei ki kun na dien ki para ki jong uta balong bagi de ki kun shenrang bagi kun kentai henry long bang na do bala ja kani ka jingja bagani ka briu kala yo I yo lo jong kun ba lapang mula shitom kam tre shu ban kiu shega yang mani nama gong ngam la ban pediang ti kum no ba kun jonga upang baru shitom hadokat ni balong kan kata ka jing ye tu kana bagi tu hadien kan riu kan nyosnem kaladon kata gajing sumar kabahaka start science mentalong bayi kini kikmat kiba mensyua kiba yoi baladala ban sumar ban le ya ka operation long balala ban penyoi lani ban penklaimpat ya kita barkila keman kata gayeng bagala jakeng haga daga pon kabala le ya gajing kini ka operation la le ya gajing put lani ka surgery bagada gajing itu kana ka ongken bau niu kun ulas dang ban yoi ya lagi jeng kikman pada bala pelit ya kan jing sop na kekman ong kata jing ya tu kana ulapet ya jakamon ba syagadiang ba ula yo I ya ka wi ka brio ka ba yang hajan bagala yam bagala ula ong ya gini kentien pide I mei jonga mo balong bagata kala penshisha ba kun ula yo I bagata ka yeng kala don ken ka jing ya kemen kala don kata ka jing kemen ngau ba pada ka sonde ke babut kila let che ka jing ya seng ka badon ka yeng mani hajan jong kata ka yeng ka snong ka bagisa ban marsen poi ha ka yeng mani laong bau tau shinrang ukun uba mental kat prasnem ka gerta usuyam nado barung hado bami om tre banen kekmi kala lingo ukpa ula lingo kidagi para ki jong u kala lingo balai iba jongi balai kon lekeli piyam ti bagani ukon ula juba badlong
Kau mei jonga balai ti pim shim layalam yanga shigadu jangka namar hang tu kabanga ngalej menne ngayo ite yo way ubriu baga kerteng ga jongu kalongu Jesu badde uni ubriu haga por kabanga ngadang matla ki briu ki parlok ki thap yang anak kli ki leben yanga ki om to yatho manu bala ba thap kli yame ban men miet haga por kabanga ngatia men mien de uni ken obapen en yanga uba kedop yanga balai mai pim jialam yanga la khat prasnem ngaladon pim jialam yanga syukur gejaka kablong ka yeng ka bakentang ka jongu blai para bangai ki ba ien kan ni kan kadai kata ka pateng benriu abang imat ya gejing syam ka jing im aga jing shisha habau blai uyalam yengi aga jing shisha bangin shanya pura hau henrengi bun ke jing kali bagadan kapor kabangim treasure ya gaban syakri ban ya gabajing mani jongi yo blai ka jingkeli kalong jonga hakane gamin hang nupi don nagane gamit ki para berkihin men u blai ula pen pau te yapi ula sakhi ka perthai kalayo i ki bom ngai ki acknowledge ki menjur bau Jesu jong ki Kristan ulong ubashisha Andoi hagane gamit pi don hang no pi hap mo hage kenhun ka bagyong kita ka Bethsaida generation lane ka pateng benriu ka balong take klem ya per bat kita kinong Bethsaida ka baar kada khot ka baar pulai ki benta ki ba khat du ha kada khot ka baar pusan dei hang ni ken ka ba ka ja ka kamba ka bau Jesu ule para bengai ki ba i ka tien ka jong oblai kong kada khat ka baar pulai bat ulabu ya ki ti ha u ulai ong meyo i haba ulakmien ula ong ken ngayo i ngan puli biang ya ketiga benta ka baar pulai ulai lamno ya u shabar kada snong bat haba ulabia kabamuru Jesu ulabia hakikmat jong uni uba matla bat ulabu ya laki kti ha u ula keli ya u meyo i haba ula kmiti ula ong ngayo i ki briu kom ki dieng baki kiyan kada khat ka ba arbusan ka ong hadien kata ula bopat ya laki kti hakikmat jong u bat ula pen kmit ya u ti ula pen bhapat ya u bat ula yo i shinna ya ki baro para bengai ki ba i ki jonga ka ka kubor ka ba ri ka ba Jesu ubu hangni hakini ki dekat arpulai arbusau arbusan ken ngiyo i ha ki dekat ka ba arpulai kat ba ni ubriu udang wan baru trai ulai alam shabar jong ka snong Bethsaida u Jesu ka ka ba ulale ulabia ka ba mod kan ni ko ombia ka jong ulabia hau ni ubriu hakikmat ki jong ngala duai ngong ko trai kae ka bukubor memod ayu haba mele yakini kadon artli ki henman bagi para ke jonga ka bakani ka dekot ka ba arpulai ka yathu yengi lada pipet ya ka tradition lada pipet ya ka jinget jong ke ju ka ongkum ni baka bor jong ke jing pen kia lada ka don ken haka umbia jong ukun ningkong laong bagi jiu kingej bakani ka umbia ka jong ukun ningkong ka don ya ka bor jong ka jing pen kia bat mangi ngi jule ya kani haba ot katari laningi bakla ka ba ningkong ngilej halaga jong ka shintur bangi snautu baka don hangta ka ka balaban yarap yengi kamdei tanggata hagan ni ka umbia ka jongi hagak tien pareng ki ong ka don kata ka DNA lani ki ong kata ka deoxyribonucleic acid kani ki para bengai ki kata ka DNA ka dai kata ka blueprint lani ka instruction kadai ka blueprint lani ka instruction ngan sim ye genuksa shumut manga ngade ban long ubri ubali lani ubayong hakpo jengga kmi kadai ka ni ka DNA ka ba decide ye kata kadai ka DNA ka ba decide ya ubrio baki kmat kini ki jerngam lani ki bayong ba ubrio ni ba jerong lani ubalingkon nggo try haba me bia ye kani ka ombia balai ken ka jingmot ka balong kumno
Baru belai kan ni kedega kubor. Kabawang ken ngad long mga ukun ningkong. Ngadai mga usok ningkong. Bad ukun ningkong. Badam don manu ong ka kitab kikam ki apostol. Kala nang basaw karar. Badam don manu lani hangno. Kabapinyo ye ka jimpenem. Kabalong haga kerteng. Daitang haga kerteng ka jongu Jisu. Para bengay kiba iyan. Ladang ikren siya bang ka DNA. Kadai ladaki kwa. Bantip ngawan na ay katmay jonga kaday nang ay ken shim yaw kenja ken pat bat ken le ya ka shintur jonga baday hangta lada gilas dang bantris ya kata ka family tree ka jonga nang nu ngawan bakin lap bangitip balaong ba ukasi jongi uwan kain na kita gitan Cambodia migrate shadow shani bagada kay lap day habaki test ya ke DNA ke jauh kasih banyak compare lembat kiwai nang nu uwan para bengai kibaien kani kadai kabaken jado henrai utrai udon kabaken jaman siem baruang dai manga ukun ningkong uban penem yapi dai manga kata kalinti kabangangan ngan penembangan penkia yapi barom dai tanggata dai mangaru katen rai jongki ki baro bat kani kedega kubor balada ublei baki briu ki tes yapi banwat ya ka DNA nang nu ka tenrai pidei kabamut kintip ba pidei ka tenrai nau Jisu Kristus pidei ki Kristan ngi kam yaladi bangi dei ki Kristan ngi bot yu trai pada bau Jisu ulabia ngi di bandon ya ka DNA balada ka perthai ka kwa ban pej yung ni pastoh marpana uday na ay ngade ban long ka tmei baka sos ka jonga ngade ban long jong Jisu Kristus ngam day ban long jong gani ka perthai balay banga ong gani ka Bethsaida generation nyo pon riu Krispasen na ki Kristan hangni hakari jongi ngi day ki Kristan aka kitab ki kam ki apostol ladeng ipeng agalanong gabe katnyo gade kat gaban riu don tang arngot kibriu upo baru Silas bagasnong Thessaloni gasnong Lystra gasnong Iconium gasnong Philippi bat kiwai hagada gapor kiong kini arngot kilapen kala kongpong ya gabertai para bengay kibain lada gabertai kates yapi bat yanga ngidei nangno ka DNA jong no anlam pidei jong ka perthai na pidei jong Jisu kadi hangni ka bang apat ka donot ka bang ngayam pada bang keli ya ka jinggeli shano kita gi balang Ephesus shano kita gi balang Smyrna shano kita gi balang Pergamos shano kita gi nyau teli gi balang ki bakrau jong spasnem ka baningkong Shano ki balang ke jogi hai kini kiski. Shano ka balang kita ki baye. Shisma Prabhu Sdam gilayo. Shano ngi day jong note. Para bangay ki baye apa itu dono da bangga perkat ya kini. Lada ka perthai ka kwa bantip ya ka sos badi ka tmei jong pi. Kan lapi day ki banang note. Haba ka swipe ya kini ka shentor. Kan lapi deh gimana nuti, apa ngapai segadiang bersetuan, ayo iki para bengej kiba iya, beka met ka jongu try ngile kai badu blai, pada ikan ni kenya, kaba dekat kaba arpulai, kaba dekat kaba arpusah kang, pada dien kani anggut Jisu, abau labu yala kekti hau tau brio, ogo brio meyo iyo. Wong ayo iti beki briu kiat kemudian ngakeli hang ni ngong kumnu briu bang matla untip bau dieng ulong kumta. How does a blind man knows what a tree looks like? Dayang ni ke jingmayan kabalong supernatural. Kabau Jisu open pau yo ni briu something kabalong spiritual. Kai kabalong kabakenjaman sim kabamut bahaba ki briu jonga kilayo ya ka DNA minta ngalabia hamiku ku matla minta memdei show jonga bertai melayo ya ka DNA ka jonga melongu jonga
Badai hang ni ken kabang ngapen i yami ya kajing mayan mede ban yat ban long kemudian. Lada pipuli ka sam ka beningkong ka dekat ka beningkong ka baar ba ka balay ngiyo i hang to baga Bible kayat ho yengi. Ti unlong kemudian balatung harut ki waum ubasay yalaga jengki so halaga ayom bat halaga jengki selaru kanom telorno bat ka ka bau le konman pa kani ka baga Bible kong habaga keren syabang udien kamot ye ki lai teli ki kabamot ko ki para ki jonga hangno kanong rim ke jong pipidon pilasu tiet ne em how tres pilasu tiet ne em how try Mday tanggata kanong rim jong pila penyeng neem haga ding pna ka jong ujisu. Mday tanggata pila pen scam ru neem ye gan nong rim ka jong kabalang hau kris ken. Pangaken mau ye gini kikintihin ke bau Jisu ang. Haga gospel ka jong Matias kalenang kabar pulai kadekan kabalai punyo. Ko Jerusalem ngakwati ban kedup ye pi. Henry pi kentat kenyanga. Kumbaga kami jong kesyar. Ka kedup ya lagi jong kikun. Ngaru ken ngakwaban kedup ya pi. Ong aktien ka jong ublay ladangi puli. Aga shiti ka baar jong upol shiti ka beningkong jong upol shiki korin kan riu ka lanong katlay ka dekan. To da sharay pi to da yang scam. Aga jingay to da leshlor ya ladi. Pi kum kirang ba. To da penklan ba ya ladi. Hatu ki para benget ki ba ihet ki jonga. Hatu ngilong ne em kum ni. Hatu ngilapen scam ne em ya ki snar jonga jinglong jingem jongi. Nani ngila su tiet ne em ya ka jingem jongi hau kris. Ngila yeng ne em haka nong rim ka jong utrai. Ngilapen scam ne em ya ladi. Ya ka jingye dehi ka jongi badu belai. Badai tanghang tabau Jisu ang. Bangayo iya pihi bapilong kemudian. Ladagawan kale herba. Ladawan ke eryong. Anam ratsyo iya pihi lanoru. Ki parabat ki hinmen ki jonga. Kabas ngausi ka Bible ke yatu yengi. Hagalanong kabalay ka dekat ka beningkong. Jong ka kitab. Jing penpao. Kaong ken ye gini kikintihin. Nga itu ye ke jingle jong pa. Bapa don ya ke kerteng ka baim. Henry palong ken ka bayam. Ki para bangay ki bain. Ngi don ti ya ke kerteng ka baim. Manubam tip syapang. Ka kasih jantia ka balang presbyterian ka jongi. Ngi minor ngi judon ya ka bor. Henry kat nang mi kisngi nganut banong ya kani. Baga bertay kamburam syo yengi. Om namar. Bagam tiing yutray jongi Henry kayo bangi day kibanang no. Para bangay kibain. Pitray kata ka festival kibaja hagani kijian mi hagani kisngi pitray kaday ka aksiden. Pitray kaday ka aksiden lani ka wasyujaring kan. Bangakwaban yatu yapi hagani kamin. Kani ka peace festival bagi tagi cherry blossom bat kiway ki festival ki jak nangru hakum kini kisngi balay kadantang namar kaway kadaw bagi taga long bau blay jonga bat jongpi uay hangi ya ka mon light lut ya ka bangingin jet where is your loyalty hagani gamin kadonut jongpi kadon hangno pidon hagaliang jongno para bat kihin men Jadi kini ke bau pelai. Wong leng bah kini ke dekat. Ke baar pusau. Baar pusan ken. Pada ke dekat ke baar pusan wong. Hadihin bau lapen kia yo brio. Kamdei ke bakidon ke baong. Bau pelai ujisu. Upen kia tang shiteng. Lani klem kia bah. Kajing pen kia ke dekat ke baar pusau. Ke ba ubu. Upen kia ya ke bagan jaman siap. Upen iya pi bat yang Kumno bamangi kibalamat ya ka DNA ka jong utray. Kumno ngini banim hakaway day bat ka bagan jaman siyam. Bat kata kami ka basyabar. Kapaw ngiday kibanang no. Bat hakadekat ka ba arpusan. Day hang niwang. Ngaladep bandil. Ngaladep banle ya ka ay. Ban penkya ya ka mansiyam. Kajing matla ka jong uniw brio. Om day tang kajing matla ka bagan jado. Kajing matla ka bagan jaman siyam. Badi hang ni ken. Ngaladep ban penkia yo ya kabakin jaman si menta ngan penkia ru ya kabakin jado bagi dekat kabar pusan kong
bau Jisu labo ya lagi jong kiti halor ke kemat ke jong bat ken ulayok ya para bangai kibain noong nadu menne balay ken ya kani kapateng benrio Bethsaida the Bethsaida generation siya iti kita balang kibaim siya mapi kibamat ya ke revival siya long ying long sem jongi siya kita kibriu kibaong hagasnem arajan riu ngati ladang kadiban yapru nagamandau try kamlelete ngamat siya leran ngamat siya sempat kamlelai dengan put ya siya kabakon Henry kalayat kat kendai snem hakabang iyo iken kumbakalong ya ke jinglong mensihim jangka balang ke jungi ngajuong ya kani haka ke jibi assembly kabalaleh ladang iken top lang ya ke boy sinon pralaksan pongot ngidon lai taligi sinon ke jungi haka ke jibi assembly bagaway ke sinot riboy ladang iken dan pralaksan pongon onga Bible lada pipet aga gospel of Matias arbusan arbun riuru kelenong iyoi o Jisu keren syapang ki sangut kita isoti ki bastan sangut ti ki babien ladang ile dagan ke jingken ti saulang arbusan hajar kabun ngin lajem saulak arbusan hajar kinum lajem ladang ipej ya ke juk ban pej ya ke jinglong mensim tip silak ngilajem nem am tip ki para batken men bakani ka krisis hadukat ni kabangiyo baga jinglong kristan kala shulong tang kabangisyo pendap rukam bagam don ken ka jingye dei ka marmet badu Jisu kabangini kren syapang bagen jaman sim katalay nginamla banye kren ki para bat ki hinmen ke jonga kede khat kabar pun rio kabakat do hakani kamit jangani gesngi ngiyo yo Jisu hadin baula de bandil bat uneu brio nadu ketu kabaningkong ngakenerti pidei ki brio ki bam tre ya gaban paidin janga ngala iya pi ngakwa ban kedop ya pi kumbaga siar ke kedop ti ya lagi jugi kon ndai piken taj ya nga wei nong roi ong ye jugi kentien nganom la ban ngau tu I will never know how much it costs nganom la ban ngau tu ya ka jing yap ba ya ka dor ka bau try u ai ban yap halor jung ka ting pna habau kner ya lagi jung ka ting akan mau yu kun sarong auria akan mau ya ka to ka benta ka bau kpa ule banong kele shemsi ya ka to ka jankop kadega jankop ka ba koridor tam hanga badangi baru kun sarong auria uyo eite henry hau belai ubaai uhaban ya prihi ya lau jong ukun pilaban mudur halor jong geding pna haka kordet haka jingdum kabaka pertai kadum haka kordet ka jong ukun jong u Jisu Kristus haka bakum da gapor ukpa upai da keling kedong yalau jong ukun ngajum mudur pi ki kme ki kpa ki badan ya lagi jong ikun pi ki hinmen bagi para ki badan ya ki hinmen bagi para ki jong pi para ka por ka bakum ka jing kordet ka jing pang ka jing shitom ka baki kun ki mat pin ya ki da ka jing om dei ba pin lei don kam la le shim da wai jin det da yap rum le lei namar lam la le yesho kata kadiga jahalor ka ding pna bau kpa upat ke donon ngamla ban pet yalau jong ukun tang nakadau ban penim yanga ubakren ban penim yangi blai wam go kun engan kner la ga jong gakti halor ga ding pna te balai hado kan ni kamiet kan ngidang pen ya la ga jong ga donon balai hado kan ni ga janmit ga bamenta ngidang bon ki jengkeli yo blai ngimnot ban kabrep ban utrai ngan bod yami kat shaba mi alam haka por bo blai ukot yo Abraham uang Abraham ino
Yaki kmekik pa lomlang yaki kon kikti kelet shagajaka kabangan sepeni yame. Uklemai destination, uklemai shano baun lej wang shuyeng. Pinut ban yeng ha kene gamien. Badongan shanya ko try ngam yo I kene galenti ngai kulumar kene galenti hendrengan yeng ngan mare shagajak jong ding na ga jong me namar ngatip but I will trust you with everything that I have. Ublay ula penleran si ya pi hado kene gamien. Kai ka ba ublay ule ya ka ba pipin dom yo ya ka ba fifin feel la ni ublay ula feel ya pi. Ublay umpat chima feel ka way ka moment na ka jing im jong yu brio. Para banget kiba iyan. Ublay wang ngalabya haw ni ukon. Ula ya pi ya ka DNA ka balang ka jing im bakat tenrai. Hatu ka pertay. Habakat tes ya pi ka pet ya pi. Pi day nang no ka tamay. Pi day na em jong Jesus Christ. Haka jok ka bangingi im. Ngila penderahan yu blay. Namang ngilay mon palan. Kedekot kabar pun riu ang utray. Habaw layalam yu nang tay nabar. Ban mi syek snong nabar. Ban mi naga snong Bethsaida syabar. Kedekot kabar pun riu ang. Wat lay syuk syuk itu snong. Wat lay syuk syuk jeng bom ngej. Ngala IT ya ke DNA hami. Ngala keren ngala kenerti ko mengalong. Saka aipan. Ezekiel kal nang khat pra arpulai ngamon ti bagawai ka bensiam kan jotno ngakwah ti babaro kin kala ka bamon compare pidai ki banang no compare pidon kerdan compare pimdon kerdan compare pidai uban nang no ken mau utrai uyap na gabenta jongpi anam dan governor anam dan prime minister ubalaban yap na gabenta jonga na gabenta jongpi Eru news im jogis im baru try jogi try. Men hagaba pi pidang long giba pop. Men haba uni uba kren udang long uba pop. Chris ula yap ya pli. Beka Bible ko ong hang ni kedekat kabar pun rio. Lek pai sheye. Bat ula pa yu. Shalayeng uda ong. Bat rung satya. Syakatu kesnang. Kanungon na breng jong pi ha kane gamien ngalayat sakma bat me ko trai ki donti ki ai ha ka jing im ka jonga ka bangang ngalale ka jing matla ka bagan jaman siem ngaladon ngam ya per tan bat ki wai kaktien ka banga kren ki kam ki bangale ngam ya per bat ka bertai Nakan mau ya kawai kajing itu kana. Long badan utau beriu obatem ya ke violent. Ula perform ha kawai ke concert. Ula perform pakal palan babaro ki bawahan kilatap ti. Uni uberiu yam. Ulenyar wong balai. Ki beriu kila kili mela perform beyond excellence. Balai meyam. Wang mga pet yo pat ba udan way ubriu hang ne kman utau briu usyong uklem yeng uklem tapti baru tau briu uday unong hikai jonga para banget kibehen ngayam namar compare ka pertay ka acknowledge yanga ladaw ni unong hikai unong yalam jonga omong well done my child para banget kibehen hagan jingim jong pi kumu kristahan lada tang uway utak ti ya pi kam labyang compare ka bertay ka ino ya pi pinyad baru try pinlong marway utak ti ne mo try habaw blay upay wang yupol Galatia highway shipaw yan upol me penbor haganigamin para bangay kibayan lada ka bertay ka isi ya pi Ladaw tahi ubala iyaj ubala IT halaga jong jing im wong yapi ngas ngobhakon kam labiang mo kata namar kata hakane kamien kalat kadang pli na gamna jongi kanungot na breng jong pi pinong pastor ngadon kamban mare siya kajat siya kadim
Ngadai kita ke Bethsaida generation. Namarkani lingkerang ke yeng kesem. Namarkani ke lingkerang ke jingim ke jonga bat ngamla ban saki utrai. Pinut ban yeng naga jaga syong ban mare. Arbusan snem mensyua. Ngalayeng ngalam mare ngangkutrai. Bat ya ben ubrio. Umat ya keren ben ubrio kam lelai. Balai. Tang mamit pangadon kam. Hagen gamit tay tang ucisu te pangadon kam. Om jan bala bat penhon yang tay tang utrai jonga. Dai ne utrai uba pipidon kam hagen gamit. Lada pidon kam. Kadon kalat na kabantan jongi. Hagen gamit jonga ni gesi. Kini gesin kabaning kong ya kabangan kot. Kanungot na pring jong pi hagen kapon. Ublay ulat keren ya pi. Ada ublay ulat keren ya pi yang nagajaga syong. Wan yang hang niya. Mare nagajaga syong ki para bat kihinman. Benong ya pi wat nom leray. Namarkan ni kadi kaway bat kalat kalenti. Tangkan ni ya kabapila. Benong terahi ngalong serius bat mi. Hagan ni gamit jong ganing. Kanungot na pleng jong pi pinot. Ban yang hagan ni kapohon. Manong try ngadon kam. Alisha kamat ublem berku ya pi dari Tuhan. Mi nagajaga syong ga jong pi. Ngin rai ya gani ka jing rai na ka sur juga jing rai. Blem berku ya pi boma. Aliwan sini syakaman. Di counselor ngakwa pinwan lang ban yang lang hang ni arlay ngon. Menyerap lem ya gani ki para ki bawan syakaman. Alami si nagajaga syong ga jong pi. Yang banuhan ban mare jaga chat jaga tim na ga jong utrai. Ublay udang ap na kabanta jong pi. Ublay udang ap hagan ni gamit na kabanta jong pi. Padu ublay wang go kuhon ngakwati ban pen kemai ya pi. Pim kwa mo ban mare ban yang hagan ni gamit jong ni gasi. Lara piwan ublay on gerku ya pi. Jisu bala penhun yaka mensim jonga Ashwa bangin rai ya gedekat kabalai bat kabasau ki para bangin ki bayin ki parlok samla ki thaibat shimran pi ke badan surok ru ngakran yo pi pila bandai ke banaka diang jonga sekamon jonga alisi mare sekejat jonga ding pernah ke jongutra ublay wiete yo pi kwate papi bin jotno bagane ka bertai dai na marga daga na uong yong ni ubriyo lay paisi shayem kabamun bau don ubaam ubayeng ngagagerdom ubayam men setiap bat men men Jisu uyeng badong kukuhon lano keng baki kinwan ban IT hila gajong gajingin ki para bat kihin men gajonga menne hakabastang malaong ngiem hagisngi ki bakaddo ngi bagi jing pendam ke jing tho na gaktin ke jong oblay la pendam balay pan bai kum ba pen slem ti ya ke jing rong no ba de ke jing wan shau ke jong nong penim ya kita gi bangai upolu tho shike hebrew aglanong ga bakandai bakasnam ke jong utrai ka kamyam kamjam ka ut kamjam banyak kesnam ke jemu abel utrai uyasan kukpa ngalayapte halor geding pna kesnam jongmi kesnam jonga kalami ban penim ken yobrio hatu kesnam jonga kan sumi kumtu mo ladaki kul jong me ablay memayang ailat yaki kan sumi kai mo gasnam baki briu ki ba metau yaki hakador jong ki jong mehi ba mela persan mensim yaki
Katukin late mo siya ka jing chot baga jing yam. Na baka Bible kong bau mensihim jang ublay unam yale jiw nombat ka do. Halor jang ka ding pna don arngun. Uway siya ka diyang bat uway siya ka man. Uba siya ka man uyo ya ka jing panim bat uba siya ka diyang uklemyo nga jukli balay ko try. Mede ublay uba iyay, ublay uba kraw. Henry balay memong lem, kumbaong yu tu uba kamon. Bamentakas ngi men yo ya ka jimban em. Ublay wang. Kadi ka monti ka ba pipijit. Utaw badan halor ka ding pna ujit. Mahbiya nga ko try. Nga don hok ban yo ya ka ni. Para bangay kiba iyay uba siya ka diyang. Ula kentanya. Hatu pinlong mo mapi hagadaga kinhon. Kiba kentaj hagani gamit. Ngala kaliman ne haay ka loyalty ka jumpi. Hangno ka dono jumpi ka don na gani gamit. Lada piyong ako abandan baru trayeng ban mare siya kajat jaga ding puna ka jung tray. Kadang dan kalad ublay dang ap yapi. Kwa bagani gamit kan let siya kibam jukot lada pi pimday ka jung tao kiba tamay. Ngin raya ka jing raya ka balay bat ka basaw. Bat ya ka koros. Ngan sakot ya ka bakaddo. Hagani kamit. Kada kot ka kasiyan ka bakaddo. Kabangan ay lahat ya pi na makapor. Kalanang yahit ngin haburam ru ya kapor. Nga keren ru ya pi kibapet na ka YouTube ba na ka online. Ladaw blay ula keren ya pi. Ada magi kosiyo yamak matjong utray. Yatu yapi yatu hau kumba pipi lam. Uniyo bamatla uan kumba long te. Utrai keli. Pidai kibanang no. Pidan kerdan ayu unum keli. Upaya ke donut chong pite. Lada pidan kami utrai hang no ke bapidan. Tapi ya sngap yang ileng bagat kali. Pi sngap leng bah kibor kikor hang no ke bapidan. Yang harut shipang. Damagi khosih banyam makmat jauh terai. Bapan baik dia lagi jom gajing im. Padang terai kumbang ngelom. Ngawan akmat jom me hagani gamit. Para bangait kiba iyan. Kim trek mo. Ki parlok samla. Kin men bagi para. Pim dan kam mo yu Jisu. Pim yos ngau mo yu Jisu. Hagani gamit kabau keren. Kun ngatiat ti ga jingkang juga donut jongpi nganum le kombale ka berthei la kalong ki sipai ki pulut kin kenjat daga jing daga gejat daga bor bandrung syapo ngatiat daga jingkang juga donut pinong hoot na em yang ada gamit kata ka digarai ka jongpi ngin yerwai ka dekat ka basau baga koras ngin yang lang baro ha ka ni gamit. Pada dian kaningan kerpahat ni pastor jongi pastor konvel. Inbo jing doai lingkot naga bentah kini ki para ki jongi ki kuhon jaga balang ki bala IT bat ki bala kelak ke bambon. I pastoru in sapalat yang inang ni daga jing kerku penwai. Ngin yang lang baro ngin ruai ke dekat ke besau bagai koros ki para bat ki hinmen. Ali idang am yapi. Lada dang don. Piyo iya ki parlok ki jompi ki bayang hajan. Tada pitip baki ki kwa ong iya ki. Pi kwa ngan let syekmat bat pi. Keren iya kata ki para bat ki men. Alilang bat ki yarap iya ki don kam. Ki para bat ki men. Jisu iya iya pi. Mik naga jaga somsi. Alih. Layun kerku ya pi kini ki balawan kidam donte ki bau layu lakta nas ngautu ka Bapin ay laga jong ka jing im ban yang ban mare yano pi don kam dei mo pi don kam yu Jisu kini kami kita pi don kam yu ta alisa jing men